Timbangan to guys, timbangan. Ito cellphone. 1 kilo yung tumbler. Pag mag-isang kilo. Yung dog namin mag-aanim na kilo guys. Ginupitan ko yan kanina. Kayo guys, umorder na to hanggang 10 kilo. Para ma-check niyo binibili niyo kung tama kilo guys. Ang galing niya guys. Ganyan na. Naka 40 na siya guys. On ako sa patuloy kilo doon. Ayun. Thank you for watching guys. See you in my next vlog.